amli kamulai ba piti sok meul ai ka jingro ya sorkar jala balai lam do konrat ki sangma namar ka jing ainam kerpang yu Archbishop Dominic jala bat kumju amli barim kamulai ba F.S.Cajee kum ka jing thu ya ka jingno senyang jengki ha ka por ba kidang im Nakalenga jonga kumu Emily jok mulai konstituensi. Kami kong de siap ngai kublai kerpang yau chief minister konrad ki sangma ringkat pat kabinet hi berokoi. Halo kejing simrai jok sorkar. Ya kaban ai kerteng haki yaki artli ki surok pemulai konsi haki riu krau jong kamulai. Kaban kong de siap hakabade bakan long rambut. Sorkar kala jier kala khot kabanang ni syafat tim dak kum ya long dong pun ak teng jo Archbishop Dominic jala tiga sko bagade ka bak sorkar kale akam bab ham tam hakabade bat ka jing Archbishop namar ba ka sipotrik jum to banai Archbishop la dap system ya ka jing khat ka jo barga sko kalong ka jing start baka jing jgai ke nong leo chief minister baka cabinet hi berokoi ya ke banjer geteng ya kata surok ya ke long rong put teng jo Archbishop Dominic jala dengan scam ke long ba kalong ka puram bakrau nak benda jo jala ji berokoi bat nak benda jo ka nak benda jo borok ki para bengit lagi di jo balang Katolik lebih borok ji balang kemarin ku bangitip ko yo Archbishop Nungguin ki spiritual leader, kemudian kemensiam nak betang para beliau, nampak imla salang, bat nak betang jela, bat nak betang jo, ke India baka pergi berokoi. Dengan sko kalau nak ni kejing rai sorkar, pau baka sorkar ro ke buram, tang yaki leader, ni ke buram ro yaki nong lam liam, hamtam hakadan jo Archbishop Dominic jala. Saya sian kublai kerpang untuk nampak chief minister. Nak berdak jing jaju, bat nak berdak rai gula sim, nak berdak ai kerteng, Archbishop Dominic jala ke long rambut. Kebentak bar hak beri bat ka mulai bypass, dalam seburam, bat kali yang juga sorkar. Kalau hajar kerteng ya kata mulai bypass, hak kerteng jumpa founder F.S.Cajee. Di Hakabari bagian diru masuk baka sorkar kali mahabhatam namar ba sorkar ko satu kalau bangir ngitip ya kamay ketika jakala initiate kalau kapor di mapod sa F.S.Cajee patas ko ba ketika benta ka jong nakali jong founder manyo ila ka jong kaburom namar bali namar ba ketika jing ijga ka jing hatu kapor ya kaban initiate manyo ka mulai bypass ada kejiyo mulai pas kalau nak pensuk dia kabiyaki pajba ngulit awan lagi bawan mata nang dina po gohati bawan sikisap bawan shortcut nang dina po moyong rim ko po kiyo ban po moyong ban po po mo ko mesin ban siya po wi jaka par ko juru akapor mo biang ka sorkar higam idani jit mo kana pelong 2 weeks la tiga jaka dina po mo ko mesin ban po po moyong rim di aku belum tahu si minister dekat kabinet aku beri bagian komentaro di hakim benda borok ini soal tanggal dikui beli si bonda dengan yang si minister bagi kabinet ya kaba ya ai buram ya kamulai konsi jongi Archbishop berkunjung ke F.S.Cajee.